Ukanti abantu baphefumule ngelinqaku kwikhasi lethu le-WhatsApp. Ubumhle kakhulu umsebenzi kaTata Shabalala, kuyabonakala ibeliqhawe lokwenyani. Sifisela ukuthi ke nemvume ezisafufusayo nezisakhulayo zingathi zihambe kumanyathelo akhe. Inhle kakhulu into azama ukuyenza uTata Cyril Ramaphosa and iyabonakalisa ukuba siya-appreciate into yenziwa nguTata Joseph Shabalala. Ngathi lokho kuthenjiswe umongameli engakwenza ngempela ukuthi asivule lesi sikolo sesi-Cathamiya, ukuthi ngathi ngasivula khona endaweni yasemnambithi and asiqambe ngalo igama likababa umseki ngoba siyadinga ukubona igama likababa umseki lingashabalala. Ubawo uJoseph Shabalala umthengu udlala indima enkulu kumculo weli loMzantsi Afrika nakwezenkcubeko ngokubanzi. Konke uyayideserva la one yoba kube khona isikolo esizawuvula sithi ugameni lakhe. Bangeke umongameli welizwe angaqhubeka ebakhuthaza amaqhawe, kakhulu kubalulekile into yobana amaqhawe akhuthazwe esaphila, wonke esaphila kungalindwa sele engasekho. uJoseph Shabalala usecule more than 60 years. Why njengoba khona isidingo sokwenza isikole ngoku ngoba eseshonile? Why umuntu ecabangelwa ukuthi makenzeke into ngoba eseshonile kodwa umuntu mayisaphila abayiboni lonto ukuthi make bambonge esaphila umuntu? Yini indaba amaciko ethu singawabongi siwenzele izinto ezinhle saphila. Kodwa siyakubonga lokho umongameli akushoyo ukuthi ubaba Shabalala amkhumbule angasali ngemuva.